Tangadin Arsngi bakal Mekhlia Public Service Commission kalau kular ye kinenglam jaga seng KSU bahkan penmi Paidbah ye ki marks ki belayo lagi samla ki belele ye ka exam Mekhlia Civil Service hadir bakal seng KSU kelatur Paidbah dengan ke office berkum juru bandawa badi ban penmi Paidbah ye ki marks jong kita baru ki belele ye ka exam MCS nak kalian ke MPSC mendakasi kalarai ban penmi Paidbah setia ye ki marks kumradawa da keseng hak jeng pentip Paidbah mentakasni chairman jong ke MPSC oleh tu badi balayo maka MPSC kelamut man pemerah Paidbah ye kini ke marks nak kalian ki kandidat ani tu ke bele ye kena exam MCS kila penpau ke jeng Pyrshah ke bajur ye kini ke rai jong ke MPSC mapni Paidbah ye ki marks bekiliyo hak exam ke jong ki aman kena ni baka exam MCS kala long hak sauterik unawi jong ke senam araja fulai bat ye ka result pat 8 mi hak kasan tarik unda pra araja fulai badi kata pat 8 mi bang ye ka result hak arpai tarik unai tum jong ke senam araja fusau dak bala at lani la penmi susu sah nrupa angot lani la penpas sah nrupa angot ki bele ini ke exam halo kenogre magdon ki lightly ki jengkeli ki pada pakla kini ke jeng pemerah Paidbah dak MPSC mentasi ka ong maka jeng ujor jeng kita baru ki bele ini ke exam kalong maka ni ke jeng pemerah Paidbah ki marks jong ki kan keta ya ka privacy ke jong ki bar kumjuru kan keta ya ka lawai lani ka karier ke jong ki MPSC kalau ongru kiba ujur kalau ong bakham yo ka jeng majur naki kani thamdayo ya ka jeng majur jongki nak kalian ke komison kana melak setiap penmi Paidbah ye ki marks ki jongki hari nak kalian ke MPSC kalau ong begitu ke buka MPSC ki marks ni buka MPSC ki marks jongki kila ban le dekat OTP system